şureli şıkırdı Koytsam eğer karşılar bu Yine yaşlıgın şırı Urman şağı zatı para Bizine gitken şatlarda Oydağına yaşasak da Kugel tuğan yoklarda Ağılım benim meleğim Ey aziz tuğan şiirim Etkeyen gizir Aşağı izleri kalgan Ettiğin basmaları Ağılım benim meleğim Ey aziz tuğan şiirim Etkeyen gizir Aşağı izleri kalgan Ettiğin basmaları Etkeyen Aşağı izleri kalan ettiğim basmaları ettiğim basmaları Декларацию о государственном суверенитете Татарстана мы же приняли после того, как Россия приняла декларацию о государственном суверенитете России перед Союзом. Когда нас начали обвинять, что мы вот стремимся к такой самостоятельности, сохранению государственности и так далее, которая не утихает до сих пор, как бы эта волна то стихает, то, как говорится, по-разному, какое время и какие моменты страна переживает. Я всегда говорил, и когда разговоры бывали и Борисом Николаевичем Ельциным, и Михаилом Сергеевичем, я говорю, Россия же приняла декларацию о государственном суверенитете, об этом мало кто говорит. Из-за того, что у него не было прав перед Союзом. Все же решал Союзный кабинет министров, госплан и так далее и тому подобное. О чем мы говорили, вот примеры. Уже талон на водку и так далее. Все урегулировано было. Я говорю, Россия же приняла, он же тоже был неисправным. А в данном случае Татарстан, как и остальные республики или все края, которые много вкладывают, всегда вкладывают в союзные фонды, общенародные, общегосударственные, они тоже были бесправны.
шақырған еді. Әлі аның ойнағанын көре. Енді үйренсін деген еді. Ол зифірнің бармақтарына көзері тұрған түгіл. Күйні сипегіне. Жырлап та жіппәрі әлі. Иділ биту, тирен биту. Тирен биту, кең биту шу. Игірек, хикметлі сүзлері бар татар халқының. Шқа yazıla тұрған сөз мәңгілік бұла деп әйткәннәндір инде. Тұрышқан табан ташқа қадақ қағар дейлі. Әлі бик тігер кіші тұрында да ташқа тамға салған. Дүп тігер бәлек вақытқа да келіп жетішеу дейлі. Мұнда да өзгермес сипатны ташқа тамға сұлып берген ейлер. Шулай. Гармунға да тарта күңі, прокурор да бұласы келі. Әкки, ауыл қошалығы яғына үнді. Әмені бір гіне нәрсе бір шөй. Қайда, кім болып қызмет етсен де, қолық қанағат бұлырлық, дошқа yazып қиярлық үшлер башқарасы келі. Барында үстіріп үсісі келі. Үстіріп бұлыр ма екен? Үшке дегірек батыр бейт, біздің яқ қолқы. Ем идірілбіз байға да, егіншіге басу тайға да, туған туфрағына түшкен ұрлық үшін, қыраулар да қәтті пайдаға, бұлын юрған кимет урман шақлар, біздің егет шақлар береді. Тәуге тапқыр қызмет жемішінде насип болды мұнда көрерге. Шушы жерден шыққан ұрлықлар біз, халқым бізді мұлдан суғарған, біріміз де қәтті ялғыш қыра, милләт тәрбиесін бұзмаған. Туған туфрақ бізді шынықтырған, сабырлықты сынап биіктен, таба кібік басу юлларының қойнар тузанында биеткен. Шушы жерден шыққан егіншіде, туған яққа ұлы жолбашы. Батыры да, тапқыры да мұнда, шундый жерде туа, ил башы. Шахи Ахмадовы не дерсің енді? Вақыт дейм, шәри берем, вақыт. Қартларда вақыт дейм. Күресім етші, нешек көпірі бөлгірген. Туқ елларда да бұл қадар болмай тұрған еді. Қарасын жерді. Шәшуға вақыт жеттен деген бешіктегі балада қышқырып тұра. Бешіккіне басқарып шығарға енді қалығаш. Бір өй қырдашларды кішісі де қалмады бейтаным. Қырылғанда шәшуға тұтсам ашарға тұтсам шәшуға жоқ. Ұландар біраз көтеріліп, халықтың шыққан көпейін әнін көтіп тұрсаң соған қаларға да мүмкін. Ол жағында енді келесі елға да аштықтан текірей шәтбіз. Аптыраған енді, аптыраған. Шулай енді мәне қартларда пұшыналар. Білесің бе? Оннан бит сен шынуыңна, жерінің дымы кейте бит оннан. Білем енді, білем. Бір яқтан Башқалық, екінші яқтан шәшу, үшінші яқтан райком. Нештесіз енді деп теңтірәті. Сенің бір де бар, шылма. Сенің атаң Шахи Мұхаммед ең ауыр ашлық елдарында да халықны ташламады. Шәшуге де жетті, тамаққа да өтті. Шуңа күреде жаңа болаш атаңны құлақ тегеште халығынан ес жиырмады. Сен не етсең шылай болыр бұл. Аннан сен шыны да аным арайкумы да ашлығы да мәңгілік болмаса Аллахы берген болса. Шәбәйттің, Шахи Ахмадовы, шәбәйттің. Нәқ үстілегіне бастың дейді, Баршақ! Әйда жиын, қырдағыларға көбейтіп бұтқап шырысыз. Нығытып ашасалар, нығытып ішлерлерді. Әдіріс. Аллаға тапшырды. Солай болсын, әйде, Аллаға тапшырды.
Beş yaşka degenler nechek moğol bolup ısıp kileler, ha? Belki özümüzün kiriktik bir de, öz vaktimizde şeştik. Mene ol baylık olun, mene. Ой, Булғаш, екіншіден нөбай кіші yoqdır indi жер yüzünde. Şulay bulurga deyişte oğlum. İlini aşatkan kişi, uzu aşatkan kişilerden fakirlik bulurga deyiştidir. Anladın mı? Ne şulay? Sen ana incelir katif kibik bu. Onun kolunda texnika, onun kolunda hikmet olmuşu, ayı halı ümiti. Sen oğlum öz negizinde başkalarının negizinden olsun deysen, avul hocalığı teknikasına baş bul, anladın mı? Hayır oğlum. Hadi oğlum. İlk mene ir kişi öz başı bilen iş itebilirge tiyir. Ir kişi üyünde de, jirinde de, ilinde de hoca bulabilirge tiyir. Mene şulay olur. İlk mene ildegilerinin de sözlerine kulak salabilirge tiyir. Sen annenin sözüne kulak salasın mısın? Ey minkay oğlum. Bir şeyin de salmışsındı. İşittirip eğitebilgeç, dişikine salasın hele bu. Senin bir taneyin bir gramatlı. Oranın, vaktın, oraya getirip eğitip koyabile. Ey oğlum, terbiyeli demekçi olam indi. Benim bir de annenin sana nedir terbiyelep etkenin işitkenim yok. Emre bunu indi. İkinci ustalık. İrini ir derecesine ko'tarib de başkalar aldığında tıynakkina senin koynuna sıyınıp durabilgen kadından da kaderlisi yok. Tek oğlum isinde kaldır. Jin sızganıp işler için üyünde diregin nak bulurga teyir. Anladın mı? Anladım anne. Peki anlasam mı?
Қарайын сен болмасын, Барасын, Subhanallah. Başaklar nişik tuluşup ülgürgenler. Subhanallah. Yaşa Ahmet abi. O yola ne diyorsun şimdi? Vakit diyeyim oğlum. Sen karaylı başaklarga nişik tuluşup düşkenler bir. Vakit dedim, vakit. Başkalar neyle yırtarak çıktınız liseler ne diyorsun? Sen bırçılma. Başta yarısın biz işitmedik diyersin. Ondan öldürsün. Bizde bir tanım kıyaşı da irterek çıkadı yersin. Bir söz de etmezler Allah'ı buyurgamasa. Tapşırdık ey. Tatar halkı şin sızgana iken taş kıyada güller üstürür, şüllerden de hatfe bulun yasar, muradına her şak erişir. Tatar halkın hiç kim bulalmaz, birdemlikte onun yazmışı. Har cihanını tutaş dolaytı dinlev, bizning tarix tavışı. Tatarlıkını tasvirlarmın dime, ul sıymidir süzge, kilerge. Tatar ruhu, millet kazanışı, yolkın bulup yana gözlerde. Tatar halkı yalğız yaşamadı, yalğız güreşmedi kırlarda. Ut kurşular, dost tuğanlar barda, bizning bayrak bulur gül alda. Bizning halk yaktı günlerinde, kara tünlerinde kup kurdu. Takdirin şırlap karşı alıp, rahmet etip, arı geçirdi. Şul hürmetten kuş kol koydu gelişmez. Kim degende smenası bir uçtan iki uç aşılıp tuturma yaramaz ha kızlar. Yürüsün söyleysin. Anasını ağaçta ot yedip koytabız biteli kızlar. Koyşan rahatlanıp, ağız tuturup şın ekmeğe koşarız iken kızlar. Ey yereydi. Hoppala! Hani? Nerse buldu baba? Hediye etti. Kaşapov tekşürü bilen geldi dedi. Bugün bir tık da okurmasına dedi. Üstek kilesiyle. Oy rahmet tüşkür bolam elinde yoristin var. Elinde yarı şerif abi haline kırıp. Ey. Kızlar kileler. Gidelim. Yiğittaş Kasapov. Mine bizden gülgür. Urakçılar, başından bir sangırlar. İkişer smenoluk normun uda baralar. İyi. Elgürlerdir şul elgürler. Kulları kulğa yıkmıdır. Iştan tiplerine açlık tuturganla, ey? İfteş Kaşapov. Sizge
Haşlık izlegen bulup kızlarını hormalap uşap gitti buğa ya. No, kızı, sen davay ağzını şamala baş, cevap birisi bulmasın. Karana, Şerif, bulay umusların yakşı kuruna. Allah'ın birgene şükür. Benim. Bu bittiği sen yaskını gelip neste bütün şeşuli kuruluğun aşağı bitirip basuğa pişkine bir tık kuruluk şeştiniz mi diyeceğim basu bu benim. Yarar indi, yarar. Cemaat harikının gittiğinde bu işi. Siz yanından artık girip bilsen bunda Ejdigenden Eydel Şerif senin yurtcirlerini tam karap çıkayım. Orağıstı bit, ne uçucam ne osluklar yok mu anda tam. Eyde andan kantorga sıravlarım var. Sen mala ismat değil miyim? Eyde gittik. Bunlar da haman şu yazgı şeşuk kıssası iken ey Allah. Hani nik etigi böyle ne okaman? Bu yılı bütünlüğü koytarmıyorlar mı indi? Boşulma bala. Etiğinden kaşapı fabıyını birinci güne kuvvetugil. Anlaşırlar. Haydır Allah dilese. Kuresin bit. Bizdeki gibi uğraş bir payda da yok bu yılda. Şundi hizmetini de kurmeseler, etiğinliğine tugil bütün ilginçilerini hürmet etme bulan balam. Bir şey desin Narimet bilin, bir şey desin. Biz bit hizmet bilenine değil, bizim turmuşumuz, yazmışımız bile şurasında, bizim bile şurası toprakta, şurası yerde tekere müsken kişiler bit biz. Dünya bulgaç, türlü şoklar bula balam. Etiğin gibi nık bul, sabır bul. Halıkka sıyın, jirden ayrılma. Damarların nık bulsa seni bir kimde yulkup taşlayamaz. İnşallah. Yazıp koyduk taşka. Doğan şirden başka hazine yok bizge dünyada. Bu sır bizde. Zor kişiler de bulur biz. Lakin taşka yazıp koyarlık edip yaşar işin yaratırga girer. İlimni, halkını, işini şın gümülden yaratırga girer. Yıllarının çatında, ömrünün adında kimlerge yazgan buklerinin adında takdirler yanında biz dost mu düşman mı bu yaptı dünyada yaşavni duyganda qaysı yol qaysı uqmaq yönelgen kıybılağa qaysı yol yo'lag'ar qayoqqa aytin har yuraging ishagin boshqatma mangiga bitlimi bu yerda haradam yuzida gunohsiz farishta bitligi aytin har
Кем идек? Кем булдык? Авыр сугыш еллары артын торгынлык үзгәртеп кору дәврен яңары чыралыштырды. Кайчандыр бөтен авыл малайлары кебек җиң сызганып эшләп, татлы хыялларга чумып йөргән егетнең кылган гамәлләре ташка гына түгел, алтын хәрефләр белән ил язмышына, ватан тарихына язылды. Сегодня герой труда Российской Федерации, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и многих других государственных, общественных, международных наград Минтимер Шарипович Шаймиев известен всей России и зарубежным странам как зрелый государственник, мудрый руководитель и искусный дипломат. Орден медальләрне, мактаулы исемнәрне без йөгереп кенә атап узсак та, аларның һәрберсенең нигезендә Татарстанның, Россия Федерациясының язмышын хәл иткән карарлар дистәләрчә ел фидакар хезмәт ята. Нинди генә чорда, нинди генә җитәкчеләр белән бергә эшләргә туры килсә дә, мөхтәрәм ил башының кыйбласы бер булды. Ул татар мәнфәгате, җөмһүриятебез ныклыгы. Нинди генә мактаулы исемнәр бүләкләр бирелсә дә, аларның берсе дә макталу һәм күккә чиеп мактау өчен түгел, ә менә шул тырыш хезмәтен бәяләп, дөрес юнәлеш күрсәтүгә рәхмәт йөзеннән булды. Благодаря его мудрости и воле страна сохранилась. Эта фраза лежит в основе практически всех высказываний высшего руководства страны о Минтимере Шариповиче. Именно таким волевым и мудрым его знают соратники, земляки, ученики, друзья и родные, собравшиеся здесь. Халыкара мәйданда Минтимер Шәрипов улы тәвәккәл сәясәтче генә түгел, гадел илче дә, мәдәният-ара, милләт-ара вазгыятьләрне искиткеч хәл итүче аксакалды. Опыт Татарстана в межкультурном диалоге и сохранении памятников истории находит высокую оценку международных организаций. В этот знаменательный день в адрес Минтимера Шариповича поступило приветственное письмо от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Уважаемый господин Шаймиев, позвольте поблагодарить вас за сотрудничество с ЮНЕСКО и продвижение инициатив организации. Мы чрезвычайно признательны вам за вашу твердую приверженность данному направлению. Рады сообщить вам о том, что ваши полномочия в качестве специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу продлены сроком на 2 года, начиная с 1 августа сего года. Выражаем вам благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами лично и с Республикой Татарстан, которая в эти дни празднует столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником, с глубоким уважением, Одри Азуле. Минтимер Шәрипов Шаймиевка Россия Федерациясының хезмәт герое исеме бирелү уңаеннан оештырылган бу тантана бөтен милләттәшләребез өчен дә зур бәйрәм ул. Чөнки геройның йолдызында җөмһүриятебез казанышларда милләтебезнең тырышлыгы да чагыла. Имя Минтимера Шариповича прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценимый вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России, возрождение таких духовных, исторических центров, как Свияжск и Болгар. Золотые медали Героя труда России, они принадлежат вам по праву. Сердечно поздравляю вас с этим высоким званием. Спасибо вам большое. На основании указа президента Российской Федерации лицу, присвоенному звание Героя или Героя труда Российской Федерации, устанавливается бронзовый бюст на его родине.
Очень символично, что бюст Минтимера Шариповича устанавливается в год празднования столетия ТАССР, 90-летия Актанышского района и 310-летия Актаныша. С праздником, дорогие друзья! Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар! Тантаналы көн белән котлау өчен сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевны һәм Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Игорь Владимирович Паншинны чакырабыз. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, рәхим итегез, сүз сезгә. Хайырлы көн, исәмесез, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в республике знаменательный день. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, герою труда Российской Федерации, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством. Примечательно, что открытие бюста проходит в год столетия образования Татарской АСР. Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее писал наш уважаемый Минтимер Шарипович. Минтимер Шарипович республиканың социаль-иктисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәяләй. Минтимер Шарипович иң кыю һәм масштаблы проектларны һәрвакыт уңышлы тормышка ашыра. Аны максатчан булуы, стратегик фикерле һәм иң мөһим туган республика эшкерсез мәхәббәте аерып тора. Именно первый президент республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, харакатта баракат. Хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Минтимер Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Ведь самое дорогое, что есть у любого народа, это дети. Именно с ними мы связываем будущее нашей страны. Эта работа созвучна с важнейшим приоритетом органов государственной власти Татарстана по развитию человеческого капитала. Дорогие друзья, должен отметить, что открытие бюста Минтимера Шариповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Минтимера Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Минтимер Шарипович пробудил Татарстан с их настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская умма благодарна Минтимеру Шариповичу за создание Болгарской исламской академии, а православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Минтимера Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО.
Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Хөрмәтле Минтимер Шәрипович, сезгә туган республикабыз хакына башкарган эшләрегез өчен барлык татарстанлылар исеменә олы рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән саулык, сәламәтлек һәм иминлек телим. Изге эшләрегез сезгә бетмәс, төкәнмәс оптимизм һәм тормыш энергиясе булып әйләнеп кайтсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, үземнең исемнән дә яңадан итәк президент, как просто гражданин республики. Минтимер Шәрипович, он безнең укытучыбыз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимер Шәриповича. И мы ему искренне благодарны. Без башыябыз Минтимер Шәрипович сезнең алда. Сезгә бик зур рәхмәт, зор еллар, исәнлек, саулык телим сезгә. Слово предоставляется заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорю Владимировичу Паньшину. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, глубоко уважаемый Минтимер Шарипович, я с большим трепетом и уважением принимаю участие в этом ответственном торжественном мероприятии на родине первого президента Республики Татарстан, Героя труда Российской Федерации, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством. Жизненный путь Минтимера Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Минтимер Шарипович был, есть и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимеру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали объявить свою самостоятельность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем, великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Минтимер Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна: «Безбулда арабыз». Мы вместе. И вот с тех пор, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только Приволжскому федеральному округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Особые слова благодарности, конечно, за сохранение культурного наследия. Это, как уже было сказано, и остров Град-Свиярск, и великий древний город Болгар. Я был свидетелем, когда в составе больших людей, довольно большого такого сильного статуса, Минтимер Шарипович нам в течение 3 часов провел экскурсию по всем великим местам в Болгарии. С первого по последний этаж мы поднимались только ногами, и практически 4 часа экскурсии. Никакой гид был не нужен, он нам все рассказал доходчиво и предельно ясно. И с тех пор я понимаю, что в таком возрасте, но так двигаться очень активно. Даже уже были люди помоложе, но они уже тоже устали. Я хочу сказать слова большой благодарности за ту экскурсию. Я совсем по-другому посмотрел на древнюю историю Татарстана, Болгар. И, конечно же, сейчас уже стало точкой притяжения. Уже сюда стремятся не только жители нашей Российской Федерации, но и в целом весь мир стал сюда подтягиваться на экскурсии. И как заслуженно этот объект появился в культурном наследии ЮНЕСКО. Еще один немаловажный фактор, который стоит отметить: его четкое профессиональное чутье, его умение организовать и мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволили воспитать большую плеяду руководителей как республиканского, так и федерального значения. И сейчас они занимают серьезные большие посты.
как в республике, так и в целом в нашей большой стране, на больших должностях, являясь в статусе вице-премьеров. Много можно продолжать и много можно говорить. Наша задача, может, тоже не совсем молодые, но здесь клятвенно принести клятву, что мы традиции, которые были заложены в тяжелые 90-е годы в нашей стране, когда страна стояла практически на грани развала, продолжать тот верный путь, который был избран первым президентом Республики Татарстан, двигаться динамично вперед, с Республики Татарстан брать только пример, потому как мы видим, здесь все красиво. Здесь, поверьте, все, кто здесь живет в Республике Татарстан, вы просто очень счастливые люди. Я вам просто завидую по-доброму. Счастья, здоровья, успехов, процветания. И мы, конечно же, всегда помощники вам. Спасибо вам. Өзіңізге де бик зор рахмет. Хәзер мөхтәрәм кунаклар, сүз Татарстан Республикасының беренче президенты, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәриф улы Шәймиевка бирелә. Hürmetli avuldaşlar, yaktaşlar, rayondaşlar, hürmetli prezidentimiz Rüstem Nurgalievich, Игорь Владимирович. Трудно, легче работать, чем услышать столько хвалебных высказываний. Суметь надо выдержать. Это действительно по жизни так получилось. Я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. И я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину, ведь много хорошо работающих, успешных и руководителей, и людей, то, что увидит и сумеет оценить, в данном случае, как бы от нашего родного Татарстана получилось, что это выпало на мою долю, и дать такую высокую оценку. Огромное я хочу, Владимир, передать наши добрые слова от всех нас. Барымыздан да зор рахмет, тирән ихтирам белән. Аллаға шөкер, менә шундый матур көне дә килгән, елы да килгән, юбилей елы, уңышлы ел, мондый уңышның әле булганы юк иде. Бу хәерлегә булсын, озакка булсын диде. Бөтен республикабызның күп милләт халкына чын күңелнән барыгызга да, район җитәкчеләренә дә, хөкүмәт органында эшләүче үзебезнең кызларыбыз, улларыбызга да чын күңелнән менә инде әтинең, әнинең туган йортына карап торып, шушында әйтәсем килә барлык безнең мәсьәләбездән бик зур сезгә рәхмәтләр. Исәнлек, саулык, иминлек, матур иттереп, эшләргә, яшәргә язсын. Менә күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит, кечкенә генә бер авыл. Бик әйтмичә бүген булдыра алмыйм. 6 йортлы йорт, 4 класс, 1 укытучы Хадиш апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Әйтәсем килә, шушы яшь кенә кыз Хадиш апа безгә бер үзе 4 классны бер юлы алып барып, бөтенесенә өлгереп, дөресен әйткәндә, менә инде монда райцентр иде. 59 елга кадәр Калин районы. Аннан шушында урта мәктәпкә менә укырга кердек. Безнең инде дөресен әйткәндә, укучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит әле республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындый тырыш булган. Менә бүгенге карасагыз, бөтен артистлар да бит инде глава администрации Фаттахов монда Ингел Навапыш шаккатырлык бит. Шаккатырлык. Үзебездә монда районыбызда ничә театр. Инде бүген Ингел Навапыш Рөстәм Нургалиевичка ниндидер
Шундай диләр, нинди театр булырга мөмкин әле, тагын да нинди планнарыбыз бар дип сөйләп, мөрәҗәгать итеп, киләчәгебез Алла бирсә якты, уңышлы булыр. Biz инде шушындый менә дәрәҗәгә җиткәнбез икән. Бу инде бөтен җирдә көн саен була торган хәл түгел бит инде. Бу безнең сезнең белән гомуми урынлыгыбыз. Минем әйтәсем килә күңелемә инде бик хуш килә торган. Без менә Нурбаянның менә бу эшне инде Рөстәм Нургаевич менә шушындай итеп мәңгеләштерик дигәчтен геройны. Нурбаянның һәйкәлен менә шушында безнең күршедә итеп инде. Безнең шагыйрыбыз. Кызганычка каршы 23 апрельдә 45 елны вафат була. Подполковник Нурбаян. Аның патриотик шигырьләре ул гаҗәп, дөресен әйткәндә, шул вакытта ук нәфрәт сүзләре дошман исеменә җиткереп, менә шулай хезмәт итеп халкыбызга вафат булган бөек ватан сугышы батыр дип әйтәсем килә. Миңа шул чаклы куанычлы, чын күңелемнән әйтәм, аның белән бер рәттә инде шулай сөйләштек, проектны ясаганда да аның менә яшәгән урыннары да шунда, менә шулай янәшә килеп чыгу. Менә килеп тора бит ул, дөресен әйткәндә, тарих үзеннән үзе менә чынлап әйтәм, барлыкка килә, безнең тарихыбыз языла дип әйтер идем. Тагын да байрак тарихыбыз. Шуңа күрә инде әйтергә мөмкин сүзләрне әйттеләр. Минем әйтәсем килә, әгәр дә намус белән тырышып эшләсәң, Аллаһ Тәгалә язмышны шушылай инде күргән икән. Барыгыз өчен дә бик зур рәхмәт, чын күңелемнән әйтәм. Инде матур иттереп монда саклап, матур иттереп зур эшләр оештырырга кирәк безгә. Мәктәпләр белән, башка оешмалар белән бу чаклы гаҗәп эшләнгән эшләрне бик зур рәхмәт моны башкарып чыккан шәхесләргә, җитәкчеләргә. Аннан әйтәсем килә Илшат Шәйхичка рәхмәт сүзләре. Ул безнең төпчек малай, төпчек бала. Әткәй мәрхүм ана инде төпчек бала булганлыктан, ул җылы-җылы манкалар ага-ага теге югарыштан төшәйде монда, безнең йортка. Әткәй ана колхоз председателе бит инде, аның эше күнтүн бит инде. Шуңа да карамастан тарантасыннан төшеп, аның каршына барып, аны кыяклап күтәреп. Аллай да менә тормыш шулай бит инде. Кеше бала, төпчек бала дигән дә кадерле була кешегә. Менә нинди генә шундай якты истәлекләр бар. Бу дөресен генә әйткәндә, менә авылларны шушы чамага китереп итү өчен бер үрнәк бу. Монда кем генә яшәмәсен, кайсы йортта менә урамны әгәр дә карасан, һәр берсенә алар бер-берсенә шапмаган, шул вакытта шул чаклы матур иттереп эшләнгәннәр. Куйма нинди төстә, ничек куйлырга тиеш бергәләп, киңәшләшеп эшлиләр. Авыл җирендә, менә шуннан үзебезнең кадеребезне беләбез бит. Ватып, шумып йөрсәң дә бер хәл. Гомерең буе шулай үтеп тә китә. Барбер Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәтле. Безнең динебез шулай, үзебез шулай. Инде менә чын барлыкта шушы эшләрне башкара алабыз. Бөтен менә бит район башлыклары безнең монда, бөтен республика җитәкчеләре дә монда менә инде безнең авылдашларыбыз, күршеләр, бөтенесе монда. Шуңа күрә менә әйтер сүзем күп, кыска гына әйтеп әйтергә дә бик авыр. Бик зур рәхмәт барыгызга. Исәнлек саулык. Рәхмәт Миңнишәров, чакта матур истәлекләрегез өчен. Кадерле кунаклар, мөхтәрәм дуслар. Бүгенге тантанабызның иң югары ноктасына килеп җиттек. Инде хәзер Татарстан Республикасының
Татарстан Республикасының Дәүләт Киңәшчесе, ватан алдындагы казанышлар өчен орденының тулы кавалеры, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрипов улы Шаймиевка бюст ачык дип игълан ителә. Дорогие друзья, уважаемые гости, бюст Государственному советнику Республики Татарстан, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством, герою труда Российской Федерации Минтимеру Шариповичу Шаймиеву объявляется открытым. Яшик дуслар бергәләп җыры белән сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов. Azına küpme güçler tüyüp Yaşayım elle bu dünyada Kaygı sağış bulsa da Yukka tuzanar tuzedırmay Abılıp yıllarda yığılmay Yaşayık dostlar gelmir gelip Dünya bulsun tüttüger Жылы яңгыр яуып өтсін, қайғы сағыш тәлім бітсін. Ғұмыр иту бекні қызық, сезілмейше кетер ұзын. Юққа тузанар туздырмай, абынып yıllarda yığılмай. Яшир достар гүл бергәләп, dünya bulsun Yaşir dostlar gel bergeler Dünya olsun tüttüger
менен тәмнәр табып булганына бик шатланып үрләп кенә үтә гомер Кызай биргәненә шөкер Юкка тузанар туздырмый абырып елларда егылмый Яшик дуслар бер бергәләп дөнья булсын түптүгәләп Юкка тузанар туздырмый абырып елларда егылмый Яшик дуслар бер бергәләп дөнья булсын түптүгәләп Яшик дуслар бер бергәләп дөнья булсын түптүгәләп Дөнья булсын түптүгәләп Татарстанның атказанган артисты Рояз Фасыхов. Сәхнәгә Агыйдел Дәүләтҗыр һәм бию ансамбле солисты Гөлназ Кандимованы чакырабыз. Авылым моңнары.